Mr. Bimol Guwahati University से गिलाऊंगी apa malapit kong tangking kasi bani adubo mama oy bay haki dari oy resi malu mama ay koy na nanggi katan ngam na sida ngam jaba ay lekharan katuna lainan na in nasab na lainan na mathawni jari Mr. Bimol Baukiba July ke tang 15 Mr. Bimol Baukiba April ke tang 15 Amnam kana Matunda Employer Hospital da Market Brain Operation Tauru Matunda Mari Matunda Mark Liner Singhe Mark Samira ki Mark Anwar Dinawa Mark Manao Mopao Manam Manao Mopi Mark Matan Mopi Mabai Mayamu Unduku Maga Lajan Benda Kinti Bani Aigola Mahal आगे मुंशी जन भी ममा उठाकर सुनत करे अंगी चंदर मतौ आरा उपाय मतौ नंग नंगांग सुरंगांग नंग मतौ सुर मतौ पसुन नसु सिंग सिंग दुन लेरे हम संसो तो ममा हो नना हो नतन हो पुत्री नना हो आंगांग सुंदो मुंशी तो ना लाइन में सिंग बनी अदु कोई ना हाइनी ममा सिरंग हाइनी यार कति अमुक सब हलत बाबा अदु तो पंगांगांग बनी ये कोलो हॉस्पिटल दा ब्रेन ऑपरेशन तौरबुमती स्कूल प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल along the hockey matunda along higher secondary Karbi Angundagi higher secondary pass tawro matung Guwahati University dagi graduation lauki Mr. Bimol Baukiba July April ke tang 15 ahli raba mama mesin manau nupi ki angang singtu thadok laga lairek pakta tingki mahak harau te amba pamba matam bunmada maruk masija sing galohes no leba pamba misekni imon na leke jabersi marina mama ki dijam chauraba ahang bamudu lehoratani masita sundatna magi matanupi sing magi manau lapa amadi apiki bahangang singi chauraba bani adubu mama ubai hati kari hoire singi malma pangai thona nangi sangjaba matau harau tayama matau nang wangang sudowangang nang tau su matau adusabu ngasi numit tara hondo ini suro apau bakau ngamti ngamsung ngamaru mama bu nana bu nakan bu ikli banana bu angang singdon siraduna nang di laireng de tekki bani yaraga dia muktang halahu ba tolong nang je bakhattani sumson sunghan su halagro da ba manglani mama ina mangli ba mangase ai bu sitaduna tatra banina nang bu amukhana halaklaro halaku hairoi nang
पामलिब लंबीदुदा खोंग थांगिनखबनिना आइखोसु नंगोंद जेदरोय अमुक हन्ना आइखोग तिनसी हाइसु हाइररोय असिमतदि आइखोना ईश्वरगी मफमदा श्राद्धगी नुमित असिद निजरी लाइरेनेंदा नंगी थवाइना इंग चिपना नुंगाइना लेबा ngamba ओइरु हाइना Mr. Bimol along the Pok City graduation low. Mahaki Mamana, Nasisu Soli, Agi Bimol, Sumso, Sultan Halaki Gani, Adubu, Sumso, Sultan Halaki Gani. Kamu nanti ada mungkin dulu kali mati mapau, mati matau tabu, aku nak kau bungam jadi. Aduga, aku nak lain dengan tingkaba, bimoli makamda, isadi makamda haide ni, nang mamabu, nanau, nantanbu, malu mapang tingkaba berane, biar kerja mesti ada soba. Kaino ay bung mga khangdi tawlibo sibu manglana laibangna adubu marma pangal bai khona di madim famda magi majanupi magi manawno pasinga haijeni haibat holing singa sidi ishodiye holing singi ईश्वर की धौन सिंगा ऐको सिंगा एक की मांग देखते थी मरामतना मते सच्चना ईश्वर की अपन ने तेरी बात की बचंदी नंग नंग नशा तो लौकी हो है ना ऐगरी मिस्टर सिमोल औकिबा एप्रिल के टांग कुंतरो Masalbu, Manabu, Meambu, Marma Pangsimbu, Hadoganduna, Laire Bakta Sinki, Mahangan Kiba Matamda, Karisu Hiramdi, Mahak Hamokana, Marma Pangsinda, Waiwanai Anagiri Katamda, Hamokana Hydra Kibani, Adudaki, Mark. As far you are taken to the hospital, but his condition was not good, so him to the Apollo Hospital was notified as he left behind his mother, old mother, younger brother, younger sister, brother-in-law and a host of relatives and friends. He was very close friend. He was a holy pastor on his Artha Sarata. We pray to the Almighty for eternal peace to the departed soul. May his soul rest in peace. His mother was in great shock and could not realize it even yet. It is hard to face the fact that her mother and his relatives must live the rest of his life without him. But time is the great healer. May time heal the world of his mother and relatives. That is not in our hands. It is the God's will. We could only on his after pray to the Almighty for eternal peace to the departed soul. May his Mr. Our dearest friend, Mr. Bimol from Baskandi Part 3, son of Bhavamata Singha, passed away on 26 April after brain hemorrhage. At first, he was taken to the Jivan Youth Hospital to rescue his life, but his condition was not improved. So, for
Mother-in-law and a host of relatives and friends. Mother, nature, his death was dreadful to his mother and could not realize it even yet. It is hard to face the fact that his mother and his relatives and his friends must live the rest of his life without him. But time is a great healer. May time heal the wound of his friends and mother. Death is not in our hand. It is the God's will. We could only, on his Artha Saratha, pray to the Almighty for eternal peace to departed soul. May his soul rest in peace. April 2024, Lion Nangat Mugre, I will be more of it. I will be more of it. Hello, Mayamba Pamba, Deba, Tawimal Kamba, Mioni, Bimola Lake Dabasi, Imung Manungi Oina, Mama Gioina, Marma Bang Singi Oina. Menjinba ngamloidaba chauraba ahang mani ngasigi sarawandoni suba acha sarabdagi numinasida marma pangai koina imung manunggi awabada saruk jadari Nusuna galak jadu amuk khanna halak koro jabalamida ong sangin sabanina ai koitu nama aisu nangun da jelaroi asi matati ai koina ishwar no kamda rajya ki minakne yari ailenda jinna nungai na leiba ngambo yo aina Mr. Bimol laire gai zuda mangdo khaba miyo emani mahak along Arunachal Pradesh Pokhi Maki LP school along primary school da tamki Magna higher secondary Karbi Anglong higher secondary teki pass hoki matumda graduation na Guwahati University teki lauki Mr. Bimol Bama Mazagi Mazanupa Ahalni Mahak Haukiba Tauraba Ramsaki Namitita Marumapa Aikona Ilman Hawa Badakana Saluk Jagari Tang Kuntaru Bukan Mangautana Brain हमारे सोचे कि ऐसा मैं हम तक लगा लाइव में देखिए माँ एजुकेशन ही हमनी लाइव जो है बनी हुई हमनी माँ हरा को पापा माबुक जल पापा मैं नौकरी लाइव बनी हुई रिमोन लाइव के बच्चे मारुए ना इमुंग मनुंगी मामा की ऐकोई मरोक सिंगली चाउर बमांगे बनी ngasi kiasi kumpul bakalja sudah marum mapangai koina inung manung diawa pada sapsan kaduk jajari imul lei trebesu ima aikoi nang na pam jabalam bida amukan halak kuro jabalam bida khong sangjin sabanina aiko su nangoda ngasi teki jelaroi asimati aikoina ईश्वर की वफमदा राष्ट्र की निमित्त से निकली लाइव लेंदा इन कितना नुंगाई न लेबंग नंबर वो है ना
ahal aikogi marup aikogi niyama aikogi nainaw masagin dahi kumnatagi papa mamukil baba